ولی تماشاوانێژا ئیدی کنگرê Partiya Demokrata Kurdistanê der encam hatina ragihandin dibe lê demijmêr dua piştî nîvro Serok Barzanî gutareke pêşkêşke bixwe ev prosesa 4 rojin bi awayekî meydanî Serok Barzanî serpereşkevê prosesê dike ji xwe demek bû evî serpereşkeveyekê kirbû êdî kongre der encam hate encamdan bizanbîn gelo Partiya Demokrata Kurdistanê weke aliyeke serekê bi bandor li Kurdistanê li ser astê Iraqê gelo lê piştî kongrê çardê çavdêrên ku rawşê dişopînin çi çaverê partî dikin partî çi bike gelo wê çi bike baş dibe Bedirxan Zavîteyî çavdêrê siyasî ew li duhekê digelme Kayk Bedirxan êdî tu li duhekê digelme tu zanî çend rojên li duhekê xemleke taybet heye hêdî te bigire heta digehe em şên bêjîn Sêmêlê heta digehe Bêsirê û nizam aloka hêdî rewşa duhekê rewşeke xemleke ciyawaztir bixwe vedîtiye ji ber ku kongrê partiya dibe ev heyecantirîn kongrê partî jî bî der encam hêdî aşkera dibin xwînekanî genç îradeyekenî di nava komîta navendiya partî da xuya dibin kewata tu ku çavdêriya rewşê dikey tu çil partî çaverê tê gelo çi biket Slav Oreska ke karbûta û bînerît K24 mavekê dirêj pêşbînî hate kirin ku partî kongrê çardê bibestît çünkü ew gorankariyê li ser astê Iraqê û hem herêma Kurdistanê hem navçe û giştî jî cîhanê da ew kavdanê tenê pîrengî bûne dixwaste hindêk ku partiyê dî kongrê bibestît û şêwazekînî peykeliyeteka ya hezbî bidîtin û planê niyet siyasî stratîjeka herçend stratejiya partî taradekî ya negora lê ew alavê cihînana ve stratejiyetê gorankarî têda binekirin êdî partî şêwazekî dî tevlîwan tehediyatê çil ser astê herêmê û Iraqê bin çi navçe dunyayê bibin partî vî kongrê bibestît û pirengekî dî şêwazekînî bidîtin û planê nî tevlîvan tehediyata bibît şik têdanîne ev kongre herçend kongreke girêdayê Partî Demokratîk Kurdistanê bes cavê zorbey li henê siyasî ser astê herêmê û Iraqê û navçe û taradeyekî jî welatê zilhêzê dunyayê servî kongreyne aya dê plan û bernamê partî çi bin bu ayên de dîtinê wê siyasî çine em ji bîr nekin partî parteka desalata ser astê herêma Kurdistanê û Iraqê pêdaçûnê divan plan û bernama da dê çi bin stratejiyeta partiya taze Kayk Bedirxan helbet çireng bin dema ku partî tê de çaverê kirin dema ku me rewşa nava kongreyê dişupan endamên kongrekî bûn gelo Serok Barzanî bû serokê hikûmeta herêmê bû serokê herêma Kurdistanê bû wezîrên bi bandor bûn cêgirê serokê parlemanê Iraqê bû wezîrê derve Iraqê bû êdî yanî her çi berpirsên bilindin ser astê herêma Kurdistanê û Iraqê her hemû endamên kongreyê bûn kewata em şên bêjîn gelo kongrê Partiya Demokrata Kurdistanê kongreyekî asayî nebûye ku kongrê baqî partiyên din êdî di nava vî kongrê mezûne fermandarên serbazî jî hebûne kewata di vî çarçovî de ew guhwartinên di nava heykela partî de hatiye kirin gelo dê çi bête kirin dît nate şik têdanîne partî parteka desalata ya sêrnîne tu kesê ve sangê ve vê hêzê ve tu kongrê partî da bibînî wek parteka heremazin ser astê Iraqê û navçeyeke 76 sal emrê vê partê ne û ji sala notoduyê tan û ke desalata li herêma Kurdistanê piştî rûxiyana rejima Be'ez li sala 2003 ta evro parteka desalat û bandora ser astê Iraqê ya sêrnîne tu kes û karizmayê vî rengî kongrê partî da bibînî lewra jî kongrê partî cewaz ji kongrê lanê diye siyasî kongreke cêbayexê li henê siyasî ser astê herêmê û navçe û dunyayê xirê ye ev babetê henê ku girêdana kongrê û plan û bernamê partî cê pîtepêdana li henê siyasî ye û zilhêzê dunyayê jî aya rewşa herêmê û Iraqê piştî bestina kongrê û dîtinê partî dê çi reng bin dê çawa tevlîva tehediyata bît pirsê siyasî ser astê Iraqê partî dê çawa seredariyê digelket ji bîr nekin jî evê de wevdê partî evê seredana Bexdad ken bu her danostandineke evrike dê pêstir çune Bexda piştî ku beşek şwan nûkevbûne xwedî plên hizbî nav piştî kongrê hatiye bestin û evrûke derencamê taradeke ketine fermî bin jî dê pêgehekê hizbiyê hêz jî hebîtin dê hêztir berev Bexda çin ev hemî wê çendê radyanî ku partî dê hêz û dîtinê nî û bernamê nî tevlîvan pirsê heyet siyasî
و آن اصلا گه بیتیتنا برانبر هریما کردستان پارتی کل پاشا روژه به برنامه کنی سردریت گلوان پرسته همیا بکت و دیتنت خو چاره سریاب گرید بوان پرسته از چل سر آسته هرمه و کشت هرمه دهین و چر آست عراق جی کو افنا کو کیت کو ماوکی درجت نابرا هرمه و بغداد هینه یه دی پارتی پیدا چونه دیت و استراتیجیت و عقلیت داکت و وان برنامه داکت کو حتی نو کت سر درید گل بغداد کری و در انجام جی دیار بوینه اب چر رنگ بوینه. ولی هلبت که بدر خاندوزانی پارتی دموکرات کردستان یک ناترین پارتی سیاسیه. يعني حقيقة كاتب يا في بيجين هفته 6 ساله او هي بارتي دروز بويا جبوكو نشتيماني خرزگار بك لچي دروز بويا نشتيمانه كي بندست هبويا نتوي كي بندست هبويا قالك ابراز نسيبي دينا تعرف نشتيمانه حتى راداكي رزگار كريا جبندست كي درخستيا ومؤسسات تفرمي اللي في ولاتي دروز كرنا يعني كيفنا شو بيكاوي نهات كسر سفره حاضري وك قالك الين دن ايدي بيت كواتا برپس سراتيا بارتي يا مجوي جهية يا نها جهية يا پشتي نوكا جهية يعني دي چارچوبه وان تحديات كوروبرو هرما كردستان يجيو فيري دبن تو اك روشه دي شوبيني بارتي بيوستا چاورو برو تحديات مبه و ديگل آليين سياسيين بباندورين كردستاني چاوا هول بده يك ريزيه بپاريزه البري كونغريجي والبشتي كونغريج هاتيا بستن كودر افروكا بیان قاعده ده کوتاهی به کنگره 14 پارتی تکرینو در انجام بفرمیدن راگهاندن پلان و برنامه پارتی جی دیارن دین آشکرا کرن بری کنگره و پشتی کنگره جی جار پارتی هندک برنامه سیاسی و دیتن سیاسی سر آست هرمه هبوینه کو بردوام کار کریه یدی لانه تهت سیاسی او ناکو کیتین چنا کو کینینم دیتنا پارتی کو چاره سری بونه بیتن یدی و تو سرمزادان و ساندن رینیا خاره تو دو بابتا جگ جدا که بردوام اول دیتنا پارتی بویا تو کشت حزبی دیکلی کشت حکمرانی و خدمت کرنا خلکی جگ جدا که افرو که تا کشت که حزبی هبیت نابیت تو دیکلی کشت که هندب که تو بشک بجدا صلاته بگنا بیتن تو ببیا آستانگ برانبر خدمت کرنا خلکی که بردوام دیتنت پارتی اول بوینه بردوام جی پارتی هول دایا کویدی کشب ویرانگی بینه چاره کرن چه کشه نبیم که چاره سری بونه بیت سر آستلان سیاسیت هرما کردستانه برانبر بغدادی بردوام استراتیجی پارتی ویرانگی بویه که هرچی کشه و جوازی یا دیتون و بوچون هبیتن سر آستلان سیاسیت کردستانی دویت اوان پرسیت اوان بو هرما کردستانه پیلن و یک سنگر و یک هلویز بن و یک گوتار بن البغدا سنگ یه کردستانی البغداد لاواس نکن بوان جوازیت سیاسی آنوان دیتنت یه سیاسی اول سیاست پارتی بویا و یا نگوره برانبر لعنت سیاست کردستانی دیتنا من جی پشتی کنگره ده هول اینادان که دی دانشتن و دیتنت گل همی لعنت سیاست کردستانی هبیتن به جوازی دیتن و برنامه پارتی نی بو کشت هرم و بغداد دینا گفتگو کرن ده بحث لیتا کرن اف تحدیات های چهار ریبونه او کشت های نافبر هرم و بغداد چه آلیت بینه چاره سر کرن رول هیچ لانه که سیاسی نه تا پشگوه کرن لی ویابا او لانه تا سیاسی شو به حاضری نیشا پارتی بدن که ایدی حاضرم بو پشتوانی کرنه بو چاره کرنه کشا خدمت کرنه هرم پاراستنا قوار و مافد دستوریت هرم ویرانگی اول دیتنت پارتی بوینه هر بری نوکه و پشتی کنگره جب کنگره پشتی هاتی بسیم دیتنا من ده آلا و دیتن و استراتیجیت اکادی با ریبونا کشت هرم و بغدایت دارد لیدوره پیتر کشه که اکای بده کشه می پاپا گرد بله تو زانی جیک او دوره امتدا دوره روش حالاتا ناوین تایبتی اولات امتدا جین اولات در دورنه بردام د گوهرتن و گوهرتن دراماتیکی دانه ایدی تشتی نچاوره کری د قومن نهات اب خواجی پیگه تا دیفاکتو ہے تو دا سالاداری ایدی کم تا زور اف بگمانه پیشاته باندوریه لسرته جیدکن کواتا تایبتی جا اگر امیکت یا نشمانیا کردستان بیجین که گل پارتی گلک قناغین دجوار در باز کرنه اداره اولاتی کریه نها چق بستویه که سیاست نابراوان هر دو آریان ده هیه يعني قالوا بيويستا كوفان زورترين بربسارتي دمي دربازبي ذهبوا ونهاشون داجي چا تعاملت قال في راوشب كان ايا يعني يا معقول اوانها هاي نابراوان ده
طبعا بو هولاتي كردستان نخوشترين روشه و دم افناکو که تهت سیاسی وی رنگی هبن و بردوام ببن کو کارودان خود خراب هم سر ناوچت کردستان جدا جدا دیار ببن امجی السر درون و خدمت کرنا هولاتي كردستان دیار بیت افچنده هنه لی امش بیر نکنجی ایکتیان اجتماعی کردستان کو پشتی سالا یا نوتو دو انجام دانه کم هل بجارتن سر آست هرمی و دا مزراندن کم برلمان و کم کابینه هرما کردستان الویدمی حتی افرو بش هر سرکی دا سالات با آنجی بجین شریک دا سالات با دی رکفنا استراتژی نابرا پارتی دموکراتی کردستان و ایکتین اجتماعی کردستان جی تراده که مازن کو دا سالات دست وان لعنت وان هر دو لعنت سیاسی دا بوه او ناکو که تنه مخابنی بده بجم جاره ایکتین اجتماعی کردستان ماوکم دراوشکا یا نالبار دا در باز بیتن چند کشت نافخویت یه پا گریدای پارتا سیاسی ایکتیه هنه توشی چند گرفتت سیاسی و سر آست یا ریخستیت خوب و یا پشتی بستنا یا کنگری وانجی او کشت تبزیقی دیار بوینه کشل سر آست یا جدا کرنا بابت حزبی جه کو پارتکا دا صلاته پارتی هیچ جاره کشی ببوچونا من حول نده کو دستی وردانت کشت یکتی دا بلکو پشتوان بو کو یکتی ظال ببی سر و کشو چاره بکد کو پتر بشن حکمرانی که باشتر الهرم بکن و پتر بشن مافت هرم دستبر بکن و خدمت کرد خلق کی به تکرین الهرم کردستان به فرق و جدایی او کشت ایکتی کتیت دا مخابنی و دوجم جور عقلیت و سیاست اکه بو کو بردام حول دای او کشت بینه در کرنش ایکتی بشوازت یت سقط یعنی کو کارودانت خود سر ایکتی هبو او استافه کت به حکومت هرمی ده های سر بابت گریدای هلویست لانت کردستانی البغدا یعنی او شوازه رفتار کرنه کارودانت خود خراب ها لو راجب دیت نامن پشتی کنگره پارتی ده همی هولادت یدی پشتوان بی جاره او کشه تا چاره ببن و یدی چه کشه نبن که جاره بو نبیتن یدی ایکتی خوش جی هول داد خوشوان قیرانت ناف خود درباز کرد و پتر بشد مل خوب داتا بر بر بسیارتی کو بشه که سرکی حکومت هرمی و بجداری دا صلاتی البغداجی بی ارکل سرشانت و راب بیت و پشتوانت بله گای بدرخان موافق هرما کردستان و پتر خدمت کرنا خلکی بله دیمه بشوپینین در انجام کنگره چند مهندوی دیار بیگلو و چابیت و رئیس بدرخان زاویتی چاودری سیاسی لدهوکی ای بدرخان روزه که خوش